full confidence in her. Ne kun akoma dane so na onye ni boni bia. Oh, ya Grace wabon quotation Proverbs 31 10 down and you can kind. Me pa cho say ne kun akoma dane so onye ni boni bia. Na yebu say we ni say wo kun betimi de ne sasini bo aka say me yire de makoma dane so sanse onye me boni. E dia ne bema bema tumi aka semi bia bema ne kra wakwantuom o diska brew fa ye japade e ma bisa so skemu a akesesem afen wo de boni nuanom abesia bema ni daso se obefie obeba no na bibie no Bible say wo benyansafo de sesini dai no oba kwasea odwirigu ne ko akomada ne so wo di waduane a wonsuro because on misane yere nyane bone bema ebedidi o ka kiro se tibidia maame wo hu se wonya no a wo be kuno ne ko akomada ne so onim se me yiri esomi mu enti oya adwuma de enti ada o yare kra no bema no stress bebre because onim se maame ne be yeden ebe ye bi e de aboa no oba bi ani ko anyi chop monia obenu aduane adi a oma no saa ma ne nyina ma abayifo enye se be ma ne nyi kura o de bia o yi na da ko pe ne ho kire no ye o ma ne bi obedi o ma ho saa ma ne nyina eye bayi saa oba ni kuntumi kan chen se na komada ne so da oku akomada ne so se meni ho a obetimi ahwe me ma amame wonya nkoda nwo nkotra na vofie enkodi nkonkonsa oyere pa hwan no benya obema ode ne yere hwahwa no onsa na no yekenkan Proverbs 12 verse 4 o se oba pa ye okura henche oba bo ne tise kokura ma ewi nkasem ene ne yeba asem no ankasa ni oyere pa hwan ne benya waso ni kuani a wo bo na baso a me yere menya no a ye friend is savenhia me de menya na nka mawu wo boa me eniema nyina mu Africa be before me mankasa no sebi preduasa omunye romantic be before me magana for me ma ebi no afa ni yesua be ma bia onye romantic bi o grateful sa wo ya de ma no romantic no ne be ma no etimi acknowledge you my wife why ya de be ma nim se wo ka sa kire wa no be yesa so be fi se ebi a wagimi anase bibi ntino onim pasa de ne yiri ye eye papa so enkura asesamuti onka e ma bebredi ya me ye bibi anya be ma ne fe wo hu pa ba se wo appreciate you o ya ma na pie no enkura asesam onye o be ma bi o ye romantic o appreciate ne yere. Oh baby, thank you very much. You did so well. Obeshe unkrani. Na nkurasefo ne de. Na most nkurasefo. Before mema. Ye nim ododi. Eti maame, se also be hwesa atibia, sa ne tibia we a, wo di dua bebo ntrimo kunu. Ye wa famu de se wo ba pa. Na se wo se won kan, wo so ahu. Wo nyame de ho akatua ebema. Oyere pa wan no benya ne boden e chanwe ne pakora ne boden che to akese ne boden che nufu akese ne boden che oba akoko ne boden che oba wa okura PhD because oba betimi enya sa ne nyina so ne onye papa isu ban nye enti bobra pa na ukun etimi do akwa na ho 12 no o say she brings him good not harm all the days of her life. What did ye a ye brano? Ninkwana nyina. Aha, any ai agrekeno, sano my becachino. Obano, or the ade pabre beman, ninkwana nyina. On how, or baby, a fe omo 2, 3. Beman is a cacoco baby sacco hard eye. The piama media some froba. Kwa, a kuni kwa hu theatre train. Ne nasi din ta.
ne nasi fu choko di kokonsa de pia ya bedani ka gu bema ni mu ase bema ka chose mempa di free o free brazia o kan obi be kasa na bema ntobi mawa de wo mo ani so ntobi mawa eti de achinchi te se de anansi atwa ko dance aba si na hye na fefe si no enu nti o kinkan a ekofom a o se o de ne nsa nwini kuntuni asawa ade we ye beje bresua pa e kire wo ba wo ye adwuma wo betobi jani ma firi na de ani mukuase ebre papa no woni ne nso no mako o ba ko bra abusua mu wate wo se tei what wo how wo se ne yire ne de onfa wo how bi amre no ne nkwa na nyina wo de ti asomdwem sa wo ye saa ne ma we no mu ene wo kun betimi abo waba so se meyire ama Genevieve de hwan ne benya sa wo se won ka onyame ehu wo de makatua be ma me ni bresem South Africa me for mema ni abibifo mu ye nkurasefo they don't appreciate their spouses woman no ya no mum eti wo ba no ese ohunu kwachiri na wo ye wasede na wo nyame hira wo wan ka me kra abi je tetema ne akasa kire me Malaria ye do asipi ewo enne nchekire sonko a onyankopon namoso na ode ma wiase nyina ne adasa na dabia na mekase yenumu a afi ye ba no se wo ya branti a onyankopon adomo e de Proverbs 31 free 10 or ekono ama o se e manual e guide wa ma oba o pese wona ne bobra na ebetimi aboa wa bra bodaache no obehwe sa characters we my lady ababa wa bi asisu se wotempa bo ase e bompa yesire nyame so opawade enso qualities we mu ba ko pekura mpo no oni bi ya so fo so be sra wo ahyenkom ahodo asra wa han mu sra nwa kese ye hye wonkom akese ye jiusika akese o se be ma no kwa oma qualities we ne ya na bi mu hwehwe enti obi bo no nwom o se wo shine wo face a no wa shine wo character in life attitude and character are 100% of life enipa ankasa na wo wiase no usu ene wo ban ene me yehunu nipa wa appearance de ene obi a waka no kura atum enti obi nhye da nhunu se de ositie wotumi hye awura bi ne ho ofepa na mmom obie nam no kasa kyene wa nti awura ne num kasa pa nie obetumi ahia oba bi ne ho ofe deza wotum se ne figure na ode nam ho no ne ho akono nanso onim kwan ya fa so kura mpo so ba mamu chese se yankyere ne fio senso asori a wokọ na yentete ne saade no se wono a na aye ne ho saa o ye wo mabi wokra mpo mo frustrate mema and such oba no de bia no obenya problem with men na my lady baby a eye me depa e msa 11 ho se ni kuna koma dane so na wonya ne bone oginity my lady mema bibra hwiase ementi na ire kam kiro utimi ni obi ehye ho na sanempno sede na wagu ba ma na adwuma my lady mema bi ma gie ni guase e wo compound house o mutimu ka ba ma na kwade nkompe kasa nanso yetimi ti obaya tema na ye de ba ma ababe sa de no all because of sebe oba bone a oware ni nti oba bia ma ne enche na ma this day na ebe ba ma bi ntimi mfa fon kra mfre na yire ne maame because of oba bone bia owade no nti ye besere ma ne pii se enye niema bia na du tam bia ye mfa nhye bayie eye suban se wo ye wadwen se opese wo ne bema bobra wa wade kwa so de a oba mesere wo hwe wo suban yie toto niema yie awade no ye wo na kwan ye wo kwan ye fa so tutu ho anamon said will be kwabrochire a enkrata semu ni ade ye wo processes and procedures no said you nyame nso institute the marriage institution no or was some processes and procedures bia ode ato ho a e wo se wo fa so
na my lady ye kan ni etu mema ne before mema ye nye romantic kakra chese mema ni bi nye romantic to the extent say empo no sebe wa kompa so krampo a na yire timi a satisfy no oma oba no kra mhunu say agro ne gro ye no aso nani enye fine and the winner beka my lady we are a is na grandma kwabrane o sabi o ni oba gro ya isane ya no wa chim ne ho ne hwa bebri begu atompa so na wa chim ne ho atompa so na bebri be se kwanya akopaya no ada just nyame ye na dum na no sane na wa chim ne ho atompa so no wada o hwa krom tu ebi kurampo no a wo ba no sabi wa mfa na nuru ba bia e wo se nka woduru and san niema we nyina no ebi nsu sesema no boa ha wo mo ebi ontimi nka malady say bema oba kura betimi a request match no emema bi mu feel say sabi wasai and san niema we nyina no so yade a ema mani bi nso edi yawo eje duru anadwo na wo de ne kokko wie kwan mu saa na wa mfana nkoduru ba bi o so koduru a niema we nyina be mena ma bad attitude enti yesre ye tuma ne fo no ye ntuma ma ne bi fo edu time bi a material na e kama pa na so tailor boni bi ebe me ye be pam material no enye papa enti ye besre said ye de bia my lady e gina afidie so e kire na ma no yesre muntie na momfa mobra na ma efie ho nyefe na wade nye de my lady ko bonshira e da se bi se champa tetema sof mami me da se onyankopon wo nshira sa adisuade ya wo de abeto apunsu ya wada bia no me ya ese berebe ya wo chechire nyina no nyamma ni nyina na se mema ni nyina na wo mu fa de eye adwuma nanso ya kase ya ye kase obi wo hono mo sebi o wa meto ne maame ananse obeto ne maame kura ne maame no wantete no ekwan bi so no oni obi na bia etenaye entetie pa no wanya bi entinkanima se ekoso a eso mo fanom de bo mo ntuma no da bi hwene wo mo kirekire ho no mo we no keke nyina wo mo kro mo ye si eyo si enyo ye se ye ye se hia ade ba kokura so ne se sof mami ya kwa sorry ye nyina ye kenkan bible na ye musi enwo se ba bia okoyi asem wo se free ye ya ma no ye musan ena nim sa proverbs 31 insem ya wo no sof mami ya kan ejan san chirech sof mami right e no kura pa na wo ka no won konkonsa kwa na ne yikodi wo emakuo so obi aware sam ai sesen ke bo na ho na ye kokko sampam enipa tinyo kana no kura ente Proverbs 31 ema yamfanye ye manual ne yamfanto ene me be kire so a yamko ne yankonkwohwe ne be kenya ye ama yetima tena wade ase na ya ware ye sof mame edu me benso bi nso a emema ni binum o me very ungrateful wo mu na ema ye mayi binum to so no ye nwensen den se so no ye be kire wo mu sof mame hwe se obi ni wokunu sa obi ni wokunu akọ game no mo wie na wo be wo ye romantic nti sof mame wo kọ no na ade da ne fence ni sum nye tifi ne fifre te be ma no dum so ya abe mi na me kan bibia wo abe wo da no wanya fan a wontimi na wo ye game ni wie sof mame ni wo ti fifre and wo be ko fa krat France napkin o o de pe o chire e de no o chire me na mame na me baby ni ade be ma ye den ye romantic obe wabuna bem next time obe down what to say about wood not the wo na say wotimi ye wo sampa mo wo sampa mo enti se me mani bi sof mama yanka ne kwanche omo na ama ema no bi no so no wo mo ye enema ya emfata wo ye onipa ono so ye nipa ne ye wo pe no mo no so enya bi ya ye pesami nkunya onima bebre mu se ma o se memo ye mu dodo no aye pesami nkunya wo de sade no ko aware a emwa ho na betimi di tie ato so minimo bia wo baba di de o se tiri ma wo mani asana mesumadi adentra bi se be ma nya papa wonyini ni be ma ni oba ni efi se be ekon ode oba ni fa so ni so oba ni nya no oba den obeku no eni so fam ye nyina ye nsacha emema ni ma ye nyina ye nsacha se nsacha ebe boaye be me bi pia bonte so fam me na wo ko ne tetiko ni dudu wo simi kwese bra me yire wo ko ofie
ama ye twema da pa ento obefia be se na wotete na wo hwese nkola nketwa won se wo mu na di konkonsa na bia so obeka me bi ya kire no ento obai comport yourself efia ya wotimu ma anidie emra na obi amu wu ni wukunu koba ne sa na be ma betime ginati ni ti ato so ehun se me gire die ade we se ontimi enye da na koba ne se yetete ma yetete ya ire no yetete yekunu no ma so fa mi ewu ya be nyina ya abrampa de wo soro se ma na eku meme ye nyina na ekum ye ho ya nsachira. To be frank, a woni de soft mami ebeko so ba che say asem bi wo timi ka kire me a ehimia komedom pemu se ne bible ne ka na hwe me nka se ni mu be ma to no mu a sebe yo ada ma ho na ka kire mo say be ma nkwa no wonhwe fie akwahoma ma se de soft mami e kan na no timi anu oduane apepe wodro mu de asi wadi agya wukuru one day pa ya wa ma akwahoma wana ka kire wo so pa se wo na otete be ma no ana na pa adwuma ma no eni se ne so wanya bi enti wo nyini ni se utimi ji wuku die na utimi di uti tu so do asantofo ana sa kanfo ka se be menye sumye ne na ye dieti atro so edu pempenso bia ya ye fa weni ntu nche kakra ne ya fa ma no na onyankopon de mai ne emiem ne onyankopon se sai e de ne onyankopon e kan boya ma ya wode na aye kama e ma bebre enwinwi enu ntu o mai se bawe wo mukunu mo skill so fa me enso mo nya akono se ne wuti we dwensen bari so di ne ma ya de pa enso so no enema nkoye adentra fi se bema no watetere mema obi ti ko fa ne mpra so fa me se we di asempa na me ka biti modi na ne mpra be da empra ya woni wokunu eda so na dai se de wenti wo mu oba no na so mu oba no aka hu se ma na o maba nsoro you do me I do you okay in the soft mama ne kan se ye nyina ye nsachira na wade no ye maka no enkotin ne mfa enkodu be be ye ade akro soft mama da ase rampa my lady ya tete ma ne akasa kire mema pa ho na obinya ne bo den pa my lady nyame onhira my lady da ben na betia so na se me na media so penia ese odumi de frase aye nti se me aso penia na elder unyanyi obetra kwa na me metegeti obetra kwa ne nipa bebrinya kwa nwuramu bebrinya kwa nwuramu ebe afa ni ebe tetu dikin dikin ene me wa chiru ya Grace na da oshafo na no Grace which my osha no chief osha na pike so enya no position pike de so esof so fu pani prekope bishop kura ya sra me ngo my lady the nti mi busa se da be na betia so my lady enna wade ne ne ma mu nsensem pi free asofo bibre omo nka no kra ne nkyere asoma no me se champo boss makuo tete se otese yesi romanfo ana so bi ko maku a ne yekusua de wotworo nim na maame no edi enkura ne bawi aso no de tete won enti akura no hu na no hu fie wu frim ene asori awoko enne de ne ye hu maledi edi ne ye hu obo hu obeba wa fefefefe na numu asem maledi tutu wa etofom a mansena as a bomb na blast enti bende na be makura nsuro wo nti ye besire ye nuama no se maledi de wode bai de koso ani yentim na me ya na me de se ene ya wo chiechiri nyina mafa bebrebe a me de ka me de ho enya se yati ha ni yenim ni nyina maledi no kwase na meka ebize nkomo a ye die yi wan hwa be ka se wa wote ya no wo de wo ye perfect but bia na onenso ho enti wan so wutie no fa bi bo bra maledi ene bemma bi obanti wantimi antene sim kwasa kokura kwatene kurase sika no de ye adwuma oba ne de ne entokwa akina sei ena sei ama oba no sika na firi ne nsa nti oni sika kro de han dai kumase nti oso san kwatene kurase ye besire ye nua manom utifie wako hai maledi eya nkra na ababa hai dan no ani wukunu sede motie no montena se asomdwem obayi firi ha no de ntoma abonimu no akowura dan wem ofiri ha na ntoma abonimu no akowura dan wem enti ama eye afie a wotim da bia no akasakasa ekoso da bia ntokwa ekoso ama bema ni ne munyam ewofie ho ni ye ka kire mano maledi ema de gia mize champo kan sim se memese ma na eku mema no tese be man de adwendwene saa tokwa wo ku fie nti de bia obafia na ne yam kura hyehye no
o so wo bo num so wo ba bete se se ne yira kwa akoko nti ebesiri nua manse mo hwe yi na mo nya adepa ene ma na maledi se be ma anya sika mo akonhoma wo se mi nya waduane no maledi no so kum sunsum ekum sunsum se be ma na anya bi na maledi wonu na ugya ne bia na die na ba ene yenka no kure nkyire nipa maledi ukogye awade ne ka kire wo se oba nya ade on family fie ka de be ma mfa ne nte se biem yenka no kure nkyire nipa na ma mema no esura awade kura no maledi ne wo ba wuyi kakra na be ma yi kakra na awade ne nyini na ahode bem we so de wo tenase makokura na obusa ni kunu ebe na be ma enwendwina ama pressure kra meto no so enkyina na obusa ni kunu manches e de soja kra be ma ne ma na se gas ni si ho manches asa ye besre ye nuama no se nei se ye tie nkyire yi dia ye mfa niema bi ntu ye hofo na ye wade ye nye de na okuru namo a watima bowudin akasem ama na afo no na mahu se ei na ya mensa na ebo ne yiri din se yi ene ne so ba no oye na so obebo din no obebo din ne basa maledi okacha na afo se mintimi kofi baby ata madure akwe maledi me vo sofu bia maledi sofu bia maledi one ne yire ye kwa asori kwasi ada na sofu preachi se wo bo achi nyina ne yiri free so no na obo na chi nti omu wi aso meeting omu apon ko mu wi aso meeting na ofre ne yire se wa wi aduane an ko oba fie ano no ofre na oba na fe o se mawura o se papa ene nkwasi preach be na preach ni sa no ya na wo bo machi wa so me na bo machi no ene etena ho no mo a emma fie kura efiri sofo ano a aso pen mu me nhye 40 days prayers o na nsi nya de ebetimi akofie ezem to ko ewo fie no otimi kofesi this what transfer them malady e maybe nya sa twayi sa e kan say maka no e ma wade nya de ukunu ye sofo na utimi di na tem say ya malady u pese wo nyini nche mehwe wo ma na asese ebi odi wo how bebe fie yentu ye nua mema mo esofo kakra malady ene mema base de o kan ye sa pepe nete ofre na yiri hey o wait adwa maame ti se wan wadwo antinka ni mo yiri din fa ni die ni buo ene obankasa maledi ade ya sua kakra ya hu ni se odi buo mo oba maledi sika na hya ane yendi kro kwa kofa de abrebe ma basa one ne kasa oboso edu nse nim so obo de a maledi ene ka pre kro mfa ma wo enu ti na ma ususu se na me kofam sika ma enu ti na ma susu se bem obanya na obeku no efise ko ode na mfa so no onuzo oba na betima poison no obetima kuna firi wiase amade besi asi ye be sere ye nua no mema se enti na wo so obeware so obeware dia nya botere ma wade no fabuo ene anidie emo oba no waware no ene ne nkasa se de wo pe one ne be wo nkwala amaledi kase efiri wanum aba ne nkura ne besua so ye oba wade be kwa awade oye be mo no so de kwa awade ubise o se sa na me maame ne papa kasa maledi we ye di bu ma na de ye fie ma ne ye yi enti e be sere mema se ye fa ni die ma ye ho na wade no entimi nyina maledi me da se menso da se abusuafo mo kai prosini bi a ode asem ba ese ono oba bi akoda emo oba na ma no oba na ma ne 100 million kra efiri won be ma no adwojo ohu oba no me nyina susu so esaman oba na nye saman Sompa Nkomo ye hu ababa wa no ene abayo ababa ne beba na be ma no ono so problem prosini mu a ogina fidie so a wo keka ne nsem no ababa wa ne so asem a wo de ba no enya asem ketua na wiase so okoto kwase a na uto na bie kwakra na sabie so wo tafa ho enti ye be wura sa asem num ya kwa ma no so ya me pa to hwehwe akyem wo da adwa no eto me ho na me ba me betie sikro num enra MC honorable Soromo Brakukusi ya confirm no 25 against 27 eti ene wanya 100% ya amsa eti ya pe edwan vi pecha no na me fa cost me ensaba na matie si akyem da adwum 055493193054 9319 website tetema ya kasa kire be ma wo ba radio set me serew na watwen ho TV ni so a enye wo ho se me pese me te me voice eno atwam enye ne ma atwam twon ho na yentie de wo kan bi a wo kra wo de a wo kan
ebeboa ma obi nso na ma ne afiri ne so betre TV so ano I say black I don't know yes 0551931931 0548931931 na yenko yenim abusuafo manim yi efiri mi ame ba na ne komase abremu wa abrante ekura no sema they say de wanim no mi ama fa ho ade so en wa be face mi na nye TV ya birichi esisu ya kamanim de kadamu pa na nso eja atiko tade egune so efe yi pa hello Hello. Abai maudini baby akase free. Hello. Hello. Hey, said it. Enya course on the face. Course baba betra be hello. Nem fadia. E be here why dey. Asamu. Hello. Pacho udin yentie. Hello. Hello, udin. I'm the first victim of the certificate. Yentie. Mommy. Men tie TV no me pacho kasa why? I'm the and the small more than no prepare. Hello. 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 Say the any course me nyafa. Na we di mfaso bi ani so. Hey. Hello. Me pacho good afternoon. Afternoon pacho odi yentie. Me pacho na bom sisei. Erade adom. Asema mo kan de ye no kre. Ene ye mema na o ma ba no. That romantic ni bi o mu ni bi. O mu ni bi ba kokra. Wini be me ura de ma je so solibutu su ade no anu no na ekọ. We ni mu ye mema ye wale wo. Enti asem na mo kan de nyankopɔ nhyira mo. Ma ya de. Na me nhyira mo fa ye da ma. Abraham pa ati asema ye ka kire mo. Se munya mema se e wa mo. Hwe kai. Hello. 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 One. Hello. Hello. Ma good afternoon. Afternoon, Pacho. Udi yentie. Positive. Are you ready? Bonjour, no be. Yeah, that's. Ma. Mo di ma mo na. Ya fa ko ko. Me what? Did you message Yakopo? Why? Yeah, that's. Hello. Sompa FM. Line 2 name me. Hello. 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 Pacho udi yentie. Pacho good afternoon. Afternoon. Pacho na Pacho kwa mpe kwa mimi na mpa ni gabi kunchi kwa kwa What's your payment number? Yo, producer the median by my why? Payment number. So for my land number. As any year bunakuno. Yeah, no man. Hello. 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 PK fancy. Honorable Solomon Braku Kusi Abrantia cry ya you know Mampani Excellency John Dramani Mama Aboni Din say Brim Central
a mu kuro tam ene akyem da wo ma megina mu sa ba na mu sini ya to so aba ya confirm nipa 27 unya 25 na say ya ji watum o picture no so me send me woni wo fe papa brante na papa de e kan ya fa dwan bra akyem da market no aya ya o say ayade me hwe ayade aba adia tiki blue oh achemu dadwa ya semu ogri sompa enwa sem ne ye kan Honorable Solomon Brakukusi Katachie ya bodin se wona wo ye Dream Central aba na musini enra ato so aba fefefe nipa 27 wanya 25 se kromu ni nyina age watu edwa no achem da market no aya ya nkama yenkwawe market no ansa yes ye wie 2 years ansa na MPP be fra ba mu na omo akomission na still ya ensuo twantra ma me fonu gu nsuo mu no da ba na mo de omo apatan be ma wo yes and this for the Johnson akwato so say kwan MPP for no che no ya nche ne ye to omo na ebe che yes yo yate mo first kansim na Johnson kra mo de ajuru Johnson kro no mo onye oh si ebe Johnson o enyi Johnson o e na chim kotoku ma he o si ade your doctor from Pomanso wanu so kwati committee the report to bebe from anu so the Johnson akopia mso ti sa Johnson ni enu no Edris Johnson no any ma he ni Johnson no da bay ya u fedwa into so ye ya Grace o de ade fa o de fada da o de agi no ba bi omgu nsuo mu no de abasa ya wie dada na ma me fuegu ensuo mu obi artist rigi bi edu se edu sa bredia enya sem ketwa ensuo buom na wi ahyewom ensuo buom na wi ahyewom Honorable Solomon Brakukusi mesra wanya do wa brantie so no pa etu nuanom ma no ma me nom etu om wa wiam na ensuo nkuom wona bokwasi akwa sesei achimda MP Honorable kwasi akwa sesei MC yaba Honorable Solomon Brakukusi ena chim kotoku ma he doctor osiade yo from Pomanso momi ensen mo hye na de ne de wo mu piada mo fa na de ma no na so dwebra ne ye gidi pone dodo eni wu eni mkuase ediamko ya mami 40 awiam ni nsuo mu chim da adwa yes awie Mr. Champo so mami eradin sa wo pa fisenye ni panyina ya Grace pacho chama me ena wo mu betimi agina ho aka no kura result of foi mi ense ya wo bu o mudini wo hini ni DC ni SMPO DC de safe ane wa sango foi ye ya wo boy ene panyina le betimi agina aka no kura eseye fise hu bi bebe wo muntem Yankopon won shira sof mame ya na me hu ne nipa bi epe wo hwiase sabio obi wo hono mu a uku ni fie kura anka ne tete won antwuma kura wo de be kwa mo kira won shira ko kobre ansa ne wo enkrofo ye yebu mu de nyina wo mu tiye o wo bu shefo no bi nso tiye esu ye wo bi wo dwom hono mu a sabio sof mame won tiye wankotoni adire se nso toni sabo no mo ne nema eda no wonidi ti ne yense ne se yense wo mo enkofo be fa won wu of mame obu on mo nso bu na no wonya pneumonia kanka ye no ye yanyini kakra enti edwai da ofefe yesi ne kama yemfa politics nto nchen yo so akwala amanwu na ade akobra dwan yemfa dwana enya mie na ade amanwu akobra politics yemfa nto nchen every say onyankopon no what disani me wenyina adum yansa na mo beba o enti na no wo beba mfie nan wo beba hwan wo be tra so wo bewu ni ade no sabi
na Onyankopon de oka ne da so enti emampanifo ne mrewa enketesi aye omudidwa samse obi won na so ma me wan ko school edwede ya na wodie sabi ye ne ko school ko mu ska kra che ye se dwa na nkoso a ebele no nya ses kam ti asramo ne so ma me kan mama no ko hunti ensore sa na mu ntie na mu nya so no a ne be sore ye obeka me da mo ase na brapa my lady down na down no Johnson mienu na daso my lady die wo mu nie se die na dwie ni dua nka no to no comfort de komo no ebedi ni semu na he hwe mesimpanifo bi ya ade bi man mu a ye bese kire mu aka kire mu ebedru ba bi ne be ntokwa wa afidie so edwa no ye wie dwa no my lady die na si kwan na me court nsensem no ntina da bia me ka court nsensem me mpe no eye ne nipa bi adimnika makwaje Johnson me da court bibi so Johnson ne man mumu Johnson no so na mo nkotom niema obi ankonko trapatanim maladi obi atitro mo mutom me kontos jene no obi ankonko trem mo ko padlock de mumu bu no na mo nkotrem adiansen ne esemura duru ba bia ebi die ya maladi ye woni pa bi wo ho a ensuo ba buo makuo mu na panifuai eso ho to mu na MCO se DC no aba no on koye se adwuma mfanyini din wonya mfanyini din momo fane ntoso mesi on koye se adwuma mfanyini din Johnson na DC for executive de kwato so ene do akota o man hene won so de kwato so no mu kotwam na man ko trem Soto no mungrama dia tombe ko omne die munkolam kotrem maladi anu Johnson bia naso o munkolam kotrem adie na kwaso wiase ene pesa minkum nya ene ni brenti adie asam na ni pa ya ne sa mo ya adie ma ne ye ni pa ya mo mahiafo ya mobododo no mo huto wo mu ne ya maame mu gu awiem na nsuo po won wa hamango abai maladi amango bofom ba ko mienu na agene asai Wei maami a wasiesi amangui so na patamu a maladi akwo wie ye sifaako we afen wo besesa na bia kodwene na asai abayaneka na mususo mo hotomo afiri na kro MCO se DC ya waba pani mesi ye sadwuma ofagi udin no bia hunu se wo oba se obeya adwuma no wa ma se obeta nipa bi achi o mu pese o mu fa pata no fa 5 ne 10 ana obi asoro sem de Johnson akwa akoto so ade Johnson mumu Johnson no so nkonko tenam e man mu nyina mu ko munye choboy no mawuram ha mediani na motim do so obema no ofatuo metum mfiri ho maladi se me firi ho bia sabe nkama man nyina no do makotenam amade be siasi me se 2025 enya de obi hwa ne banko ne be ka ho asem ye number bi na ne ma bi koya ye be huru ni pakro amo bia hu se de ye adwuma fa me se Johnson na da so no manu enye choboy uye choboy we choboy we na makwa akotena patani pika atema make amboa omukokotrem na lady omukokotrem ubenya mani bi number fama me pani ya mefre wo mu so omukokotra patam ni ye hwedo betima betu wo mu modi amanyosem se wo man party B party C di ba obia no se wo man no ame nipa ye ti wo man ye ni ahoto edi jiro se kobasa ye to amayi mu di tax mu di bibia ensu ani ahoto edi jira se kobasa we na be ba otim gina mitumi so no ye de ense so wo ye do beba bia gina ni tumi so no ye de ense so wo ye ye masa kwan no nkoso biem malady so man che so to no o man che so to no malady ye be mo wa hu se wiase eye tu oya ye limku ye limdadio ye be ko nyagana for friends wo mutia do mu pani demonstration yes ye be ko demonstration amo mate apata me se so to no malady obi amfa ne kenten abramba obi amfa ne kenten abramba wo mu yesa de no memma ne betum ni ka ko cha apata ne o mu nye kenten tawachi obi amfa ne kenten ne nam no otonwa o fa nam ne nguram malady okokko nguram me no yaji okokko nguram won fa mo ni nyan ko so no mo nton
Mama no ka ko. E dey diro se pasa. Mfa ko so na mo. Mo kokotong. Nya musika ba so. Me say dwansi bia da so bia mo kokitwam. Dwansi bia pipa bo bia mo tetim. Sa. Am kokotinam. Anu E dey diro se so tobu o mu. Me dem mi say wa do ho asem be ba kra de. Se nya duabo a me dey demonstration e be hia wo. Amade e be hia si. Any duabo. Demonstration. Any duabo. Ebusiafo police ni abrante aja ba atrase waso onam a prosi ni a wo ya ba adwuma anka ni tadu ya nhye na ha mu a wo twen ne ba we sa homa ye de pomade ane ye hata so ne ma di kokofa oba wie ya wo so oba na ma 100 million afei wo fro oba na oba ne fama ne be ma dwodwo no se mu nsam se titie ni ye so for beru fora na wiaso pede agun bebra bedi dia pro wo so do pede agun wo bi mu anam wase nyaka na wudi so pede afo agun wo bedi dia pro catch no play yeba kojak farmer ena wo mode eneme ya ba procode die wonu se wo kona enye kojak fo die a mento okache so procode we nso ye kama pause there bi pe kojak fo die enu ne enimu wo mu free tete omani ma papa om de aba kojak charcoal toothpaste ma wo sini dwa te sa de chinsroma pa ye kojak regular fluoride toothpaste wo ho ene ye wo charcoal de enso e wo ho ene ye kojak procode afiefie papum brefo ni nyina da omu procode number 1 mo obi fashion akwa emeda wa chenchena wo mo mafo hyenso be wo sa wanum ama wanum ay kama pa be patch of 0531 069 945 where your Oheneni detergent e-health medical solutions one the Oheneni detergent abba your baby bottle cleaner or see and fast semina enko twitwu ba no nchense ne fidi bottle no o swenti wa sheda your baby bottle cleaner e gel eno ne de twitwu nkoda no nyemem or the washing powder ba your thick bleach your antiseptic your floor cleaner your liquid soap your hand wash ni nyina your bucket no aye ma say twim bowura ba bia ukọ palace ubenya bi ukọ mekom o se me pe Oheneni detergent wo mo ne ma pai ubenya bi any mother case ahodo ni nyina wo kuma se afre 0540 587 790 and crying 0245 155 966 grow fine doctor say omoja aswate yadwuma kakra bia no abre kokete so a untimi na yesi emoja musem dia e grow fine ube grow fine yeni aye koko ye dia ye aboasese ni pedua 0244 596 532 3p garlic mesh 3p say ye kese amro so koko gibi 3p na yo tititi wo 3p efie bia mu hia bi 0248928824 Colitac dental clinic ye kwa kohwe ye sen o sen nye o be fele ni nyina da your patase ka che imagine building mu a 0538250078 absa tete baklis ye nwura ho nkwaje besia o mai obi amfa na ni nchire mu na fa ye adwuma bowura mu waso we de wo yantam gina fo ye wo ni wo mienu nko a 0302429150 Diamond Scientific Research and Alternative Medicine. Yon konko jibi. Ye di donor kaba. Enye dukitwa. Ye me vitality. Hey. Be ma tell you about. Ebe mu ajinam seye. Koko jibi. Ye draw ya. 0246727677. Baby e don adro bi. Etu adro bia. Exodus. Koko jibi. Ye di moringa. Eye dro. E na fe dandelion. Enya sem kitwa. Ye diabetes ne pressure. Ebetu ase. No iwe mienu. No iwe mienu. Wona wo kro no. 0544470033. Tabita Clinic. Eya sabia soronko. Ye di abrofudro. Enya bibidro. Kabomu a. Eti yade ni dwane ten. Ehon ye wo. Ahojo daban. Ye ko. Ye home care. Diet therapy, massage ho. 0260162119. Edusana. Ose madansi nie. Kokwa fifiu. Ko no hwe wo. Ayamutim. Ni nyina bedwan. Ebe ko. Malaria. Ama ni nyina adwan. Na de atwitwi. Afedi wo so de diabetes edro tata hwe. Enya sem ketwa. Ni nyina adwan. 0500 110
115 ash foam wana yen konko gibi yenim ne fitete enya sem ketua ko gibi ya woda so gibi wura ash foam showroom ubenya ni nyina bia to Gentleman Dental Clinic ye kwa akɔhwɛ yɛ sen osenye root canal treatment no onya ne kama ma ni nyina be firi ho obɛ ne kama ko examination and consultation no onya ne kama ya wa report total filling station ye wo 055 na 1395882 Joycam Roofing Company ye kwa akɔbɔ yɛ dan so ubɛ ensuo to enframa fa awie bo yenko sokoba mpam no mo hema ye station du anhwɛ 0540125816 Tachimai Ahensa Brigade Midima for Saweni ama Dr. Time da so Ojini hu die nti obetwa brato ya de so stroke oso wa mo ya de din ya na so onsa obetu asie firi ho en wo 0500727215 Lossy Locke delay my capsules waji 25 years owonro waji abasobode bebre obema wa ye kama Lossy na ba me ni nyina nta etu ayem kro na bibie firi ho join this Brian ho beto etu aduro bia Lossy no pe obenya bi 3577 ebusha for ye ba na ye nua ba ma prosini no wan narrate asam no biem a kire bia na da no no wantie bi na yenko ba aso yemra simadu echamfo yenko pa enen so ye de nchia kese pa e be free Dr. Bao e de ama yahwefo eni atiefo enyina da ne da nyina se ye ba betranse amese e ya na e ye dawubo ye bo wonka ye kaka wa mu ahunu se ye wa yare sabia bia o sa yade ahodo e free nipa bebremu e mo omunya omufa ahodie enti na awia yin so se wo hwe TV ana wo tie radio na se what say Dr. B kasa na ye Dr. Ba mesre wo se bo modern na fa number no se de be ya yade eti unua bi so ana wa wo so ana ubusuani bi ana wo ba bi so ama obre a wo de atina bre anante abre emfie bebremu a yade ne nkon eno ana Dr. Ba se bibidro de eni ahaban de wodamufu a se wusa ne ho eka se okopa ahaba bi ade asa ho yade a eni o yade ne beka mesrew ono enenim kwan e foso a ye fa ahaban ede ka nipadua no eme nipadua yade adokro no nyina no efri nipadua no mu ekọ eti na awia je Dr. Ba number no na afefu ani kire ya so ye ho na afa ayare se nkrofo gye ne ntentem no onso bra na bagibi na afa wasum nwo na fie nwo sade yade enti ama fie sika nyina ase no Dr. Ba be ma fie sika ni nyina asa aka ho ama mo nso mo anya mo fa hodie eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 me pacha Dr. Ba ewo kumase atonsu agogo eye kumase atonsu agogo unya duru kumase a atonsu agogo ka ana obehwe na ado ani a kire Dr. Ba ho afa wutwam na ado ani kire enkranya mantem ona eno nso ye was Painters Road no so 18 junction ho eho nso ubehu Dr. Ba ewo ho ena awia yi de wunim a wodeti enka ye kase obi ade mu expert pa na chesa ade no wotimi ye ni ye emahu se wa ya ade no eno na ye Dr. Ba adwuma eno ne nipadua wudompe ene o kase hwecha ne nso se abere bia ye ka dompe ne kasa ebi ma wo so a wo be kase na dompe ne kasa de mesrew obi a wo kasa wo nyini kɔ nanim bia no wo ye dien sama ne kɔ akɔhu bi mese anso sisi ebe so kotodwe anso kotodwe ebe so achi kasa kyese ebe keka wo hu ba bia ama wo hwe a wo badwina wonte ase eno na Dr. Ba Nyankopɔn adom no na awia me ne uti nkomo Nyankopɔn ahye da afrɛ no de ahaban ahye ne nsa se ba ahaban ya me de ahye wo nsa yi eye dompemu aduro anam de ahye wo nsa eye kasemu yade kasemu pra ho ahaban anam de ahye wo nsa nti wo kɔ no
tete no Ezekiel mo person nyankwa nnompe ni nyankwa no enemre mu a woga na ha de mesrew odi dompe no ama faye enti ama Dr. Bahaba ye kuta no yesi dompe na dwire burogu sadien na so po monten sisa kase ne batitu nkwanhiafo no na de kase ni ba bedru Dr. Bawa ahwe hye ne nso ye wa haban na nyankopon de dom Dr. Bad ye de to dompe no so a etwe dompe we abu afiri a na atwe ne mienu nyina na dia besia ni na awekwan ya haban ne fa so a eto akasa na chese nyankopon tumi no e wa haban mu ampa na enso de ode adom no na de to akasa no enti na yedi nkomo e bia wunua bia pra wanya nkwanhia uma mi bia pra ade a first ye kan ze obi nyamfie ekọ a opra ne kasa entoa enya no kore wuni aduro yedu lady by lady wanya 90 years a wo tehwe wo dem efie ana oledi hwe fom ebu woni sirem na mra o mote Dr. Banka a o ya so mra de bae no enne ma me abrewa wo nante wo to abasa enye 90 years na haba yatimi ama ne kasa ato a senya Dr. Banka ma me pani we ye kofa dade ahye ne nam ama ne nkwa na kakra aka wo bedi atrasase so atu ne nanamfo no eyesu ne ohawo nko a nanso enne Dr. Bama abrewa 90 years enne onante a chese abusuafo nyina somo adwo mu ni nyina ye Dr. Bahabai enti wo ya akwala wanya 5 years wanya 6 years wanya 10 years wanya 100 years ana wo ho ba bi kasa ebu a fabra Dr. Bawo nyemfa haban to so na fe ento antentem ema wonsu nya afa hodie enti na ye ka dompe ni ye ka kasa obi ani dompe mu abu obi a ba bi mu abu bia woni padua ni mu no o de ba Dr. Bawa ye ni enim kwa e fa so e di bon no kasa ne esi kasa ni esete ni ye ema eto a edem die bia ma so fi se na no obi kwoto a ne de e wo baabi o sa de ba Dr. Bawa no mo achia ne nan wadi udam awie untimi nkwaji ni sika court bia no ade ne beko enti ya so tie mu obi mfa wo kasa ana wudompe no enkonkogro medamase maame mi nua ba wutie me na awie me saw say yesi die nyankopon de ahaban ahye ne nsase won fa nto akase no one ne Dr. Ba enti fa wudompe na mu abu no ebra Dr. Ba hwe ye keka ne ye kekaka empanimfo se ye keka funa ne ye keka madampan ye keka kotodwa ne ye keka ma wa wunyini ko ne akwala nyina ye keka ne nyina mamo efize ye kasu obi wo kotodwam wo haw ne amane a se binto woda me se ebi ato obi amenne na boro sa no ote so watu abetena fom ama de o high fom no amana akotena so ni nyina ye de kotodwe ya fize o firi kosora wontimi ma fom bi enkosi da be na odo dan beche e ho nso so cha ase eno ne ye tufu aka kire obi a wo ha wo ni kotodwom se hwe enya agro ne ye kadie anase ye ka ha ye nikwo se wunya ha wo kotodwom na se wo kotodwom hya ase se echia ama wo nan na be ya nanta aka bobakum anase ebeje ne ho atoncha ama na be ye bolega na se wo nampa na wo kotodwom na hya ase ye dede ye gogro a wuti ne wo mu a na hu se wieye no yaba enti Dr. Basi ene wodi adurabo de ahaban yaba asisi omum kodi mfie bebre a omutena dem 10 years ana omkotodwe yom ya ene ye de ahaban tutu ni nyina so amene obi ani kotodwem ya de abra waba Dr. Baho enti me ni wudi nkomwe uma me bi wo papa bi yawo no ote ni kotodwem ade bi eye ya de bewura ni kotodwem ana ni kotodwe na kopem baabi ama yawo no ote ya ni nyina no ye se Dr. Ba enenim kwa ye faso a ye hwekotodwe gie number ni biemu a ye 0244 988 004 0244 988 004 mesraw fa kotodwe mu yade no bra Dr. Ba ho na ba ye dia haban to so a kotodwe achia kotodwe ye dede kotodwe ayawa ba mu nyina kotodwe ahonhunu nyina no aban ne beboa na fe akoboa kotodwe no amana yi me hyane so na tie ne ye se ukotodwe yo ya na nyame anka ho na akowura ba bi ne ekotwe kotodwe mu nsu anu ano wala oki kotodwe no awie ya na je so de ba Dr. Ba ho enti me enkoye oboni we nwie ema wo na ne mesai ansa na ade aba Dr. Ba ho enti eti wiase nyina amanonefo nyina wa wutie bia no ba bia ukotodwe yo ya ode beba amana kontem so no eye Dr. Ba ho afa obi achikasa eye ne ya ye kan achikasa eno de etimi manipa chia enti no behu papa bi behu maame bi menua ba bi ababa wa na nka otimi hyemoko ahodo ha eye etimi hye enne ni sisi achia esa na achikasa ohawa ba bi mu nti ama wachim
enti na wo shempa bo akra wo hundu ode ye ene wo ba na bag se ne kon ho a ase bag ne kura firato efiri se wachia enti bag na hyase e tofom enkosi da ben ana wo bechia akwa awieye Dr. Base ekwan a wo fa so chia no unim wono no nim adukro obesa mo watene na wotene wi a ni a kire wo kwan a befa so a wo nkwache abiem efise wo na wo beda wo ntena se abetena ani nkwanhia bia obetimi anya no wo achi no nti ebetimi amenipadua wachia na ebetimi amwachim enti yesrawo se ne ebia no wachi kase no emu abiebie ekwan ya bedam tokro de dem ebia ya wo ya ukokete so a wontimi na hwe achikase ya de kan pa tamu wo na pa ya na dwodonko satam na ye de a ye nyina ye da ko anim na afi wada ni prayer tower afi na wasole asimpa so ana awurade na abọ me sei awurade de na menye nyankopon abọ Dr. Base wo mo a wo no fa ha ban kan wachi jaya so de ma me papa me srew tie ne ye na afi wachi kase na esi mu abiebie tokro bedam no amenne wachia no what the bad Dr. Bawa ye dia haba ne betoto wachi ni nkakra ubehu se enko na wotwe mienu bosome no achikase mu ho bia no behu se free ni paduanim amu anya fa hodie eno ma ya ye bebre ya mu obi fra brochi mamu America mamu aba amenne watunu pray a wodekọ enso broni edro de me ma ni nyina antimi amoa na chi no abrante na tena fie sa no ntimi nya adwuma nanso hu kwa ba Dr. Bawa enne me ne wo kasai wasafuru prayer wo kwa America mam ya ye na chi ne kama amwoko dollars a wode ma nipa enne ye nyina ye di bi enya de ketwa ni nyina kire se ye dwuma pa ye wote Ghana ya atimi kuro mu sakra wo no amwachi kasai ye oya menne wakofa ntoma de akekere esu wo dem a na ye wawa asem Dr. Base wasrew anitie mu ahobrase mu fa wachi kase mu yade no ebra na so ye ho afi obi sisi ye ne yahwe ene wo si no ma ne ma ne pagya no o tenase abuei o sori abuei yade ba ko wo tenase odide agye misisi o sori o se agye misisi titi o mu twika ne kra de o sifiri ka ne mu a wudi be 10 minutes to 20 no ntimi ntene ne mu ni nyina ye sisi yade enkosi da ben ye bo aduro so bo ahaban so a eni wo hiachi ema wo yade me ye kese Dr. Base wunti ana nyankopon da mo de ahaban na ba de ekuta obi a wo pese wo de besa ho yale no ubo wura Dr. Base we behwew ama yade na echimu sisi no ana wusisi na ye oya no ni nyina afiri ni paduanum ama hoto enti ne obi o won kase mu yade bia obi ne nsa na yiye obi ne nipaduam na tutu no ahotutuofo sasabrofo obi ne sasabro ka ne ho a na anu ya la nso to ya ye da yi wotimi twentoma kuri ne ho bepem ne sasabro nto ntimi nsole na yade we yade ye bodi obi obeka ani abusuam de sasabro dɔso tena wai na fa sa adwo ho sasabro betimi akɔkɔ awonsa sasabro betimi achinchim na wuchim wia ubeje de obeye Dr. Base bra no sasabro duro a rheumatism no yedi betu afri ni paduam ama ho atɔwo enne ye ka ne ye ka obi a wabodam asem ye ana ne ka ye medepa fi se Ghana ha ni Ghana ha ye tie de obi abodam a yesunsum da bi adwene mu ha no so ye yade enti ubabi kasakasa o twese kai wo ye no ma nsem fata dambo ne wo mbebrewu obi de wa hwe ba ni mu a Bible be fa so okaka nyame asem no enso na adwene ne ho ya atechema uhu sa no mani nyina fa ne nkopie baabi a fa ne bra Dr. Baho ye ma na dura 3 hours pe obeda odanyane a ubehu sa adwene na timi asisi so afi no ma no ye na basabasa no na ni nyina agyae na afi mu asomo adwomo no nso na asomo adwomo enti obi a wobodam bia no dam abo no bia no wode ne ba Dr. Baho a ye behwe ama ne ho ato no ena me ne wo kase ye ka stroke asem a won sada ho eda me ka che o se menua baabi wanya 33 years pe stroke dada na nke de na hwe fom na America wo mutu yom de ne ba Dr. Baho no ena me ne wo kase stroke no ama ne ho ato na ewe ya so ye wa ababa wa ka stroke be gina boso no ene ne ho ato no enti obi ono so stroke ya de tene so no eye Dr. Baho ene wo so oba ene ye ka twere asem a obi etwere yade ene etete no eno so de ba Dr. Baho nyankopon adam obi o twa bia no oba Dr. Baho de twere na dwane yale na firi no so eno so wo de ba Dr. Baho o kompo no ada ne dan nya wo de ade akekere wo minimu no o kompo na ne wuntimi ntu chen kwanfa ntu ko mu no Dr. Base kompo ya de bone na wo ba enye operation sem eye aduro ani yedi bebu aduane mu amwadie ama kompo na ehwe ominimu no eni de wo nipaduane mu a eboabo no ebehwe ho baabi no ni nyina afiri nipaduane mu ama wo nipadua enya ne fa ahodie enne obi yam kro o senti wo tete enne aduane to ne yam anu owu
aduane antone ya mu anu owu obi ne boa no betwene saa obi nso befe saa ni nyina ye ulcer Dr. Basi DB eda ulcer so bi wo ho aduro ni nyina ne se obetu anamo na ade wani be kire ho uba aboso me pepepe ulcer yade yamkuro no ebe free ni paduanem ama won so wanyamfa ahudie yagi nipa to ho ewe yaso eyo enti uma me papa no wabubu aguo eye mo adwene sa mo ba wonya baabi ye wo word wo a yesiesie o kama a ye wo mema ewo ma dabre nyina wo a ye beje wato wo ye wo massage wo a wo ba ye be yo massage kama ama won so nipadua enwo ato ye de kasa no abawie ye de ye ka che on se Dr. Ba number no ehia se fata se ena awie wo betwero na afa odi ato na yade edi munya no wodi wani a che Dr. Ba woni ahwe wo ye number no ye 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 08 3482 0244 08 3482 wada ma Dr. Ba Kumase atonsu ago aban hospital nachi anankranso ye was Spinters Road 18 junction ofa bag na pa yare sabia eye baabi ba kopo eno ane ba so mami yankopon shaw yara se ye kwa ane so ni ani ye nua prosini no akodi nkom yenya no hello ejama he no man. oh man so kakre Sorry. hello Hello, Pachotemenka. now there won't perceive a better voice yana man so kakra ma me pacho and I know who the assem praying now see a rano or ye saman it yet ye number no ye frey ye nyano ya no ka say lady no ye studio ha tie pesa asem no oka na dia fe no wotie no wotie na fe lady no so ebusa no ne de wada woroma Okay. Mama, Pacho, me do asi bebre say modi madi ehujuma edia mami. Na eye na no me de beto mo ni say mene mayo gufo pie na mikoshia rabeli na sera ba no me to adamon kakra na anamo to dem no oye nsenchani bi kremia na me na fofo no enemy ani entiase na use obo me kokko e baby se ne fanutia obikum bema na no cranso yes no rana kama ho anchame e free ho be se me dia asem bi beto mo ni mu many kind of many so the home raba no bi na lesson that you be answer no good na me da you no or man bye bye hey opedi agun a wudi dia pro yo nti ese no woni ni ntamuti ni bebo so mi se ni but I mean ntamuti and be insie mi eniye wo be ma ne nsole but baby hey yo mate obapa tena konya mu ma me wai case number 1 owura twemasi oye complainant no ba okura dui ye nua be friend na ama Doris ofia ha God Order you go. Ame Doris Bible kuro e bi focus ya snap kasa preko ni bodu apede Bible yo PJ konya sole ana ankwa sole yo pacha ya me motrin kumane so PJ Bible kasa me ama Doris ikura Bible sa sama me kan sa sama me bekan onyame moa me Order. Mame Doris owura ya asema wokan unimu eho de man pacho be 3 years na ne adam for ba ku di birthday na say Mother's Day nti epie ene ekohia guys bi no mo ye 5 ti eto no ba ko be fe me se ne bra se me mra me ko na oje me number eye twumasi okay so oje number no ye kasa ene o ye so be so ne metena
ti me bisa na adwuma wɔyɛ so yɛ police na me police for there so da mo ma asɛm tie ne tie no me de na o so obi anko nti ya kasa ya me so me tonton e ma na e ma ti e betena ye hia bibia afi chese e ma ya na toto me ho ne ma no kora no e ko wi ase na chese be me wo ma ya ni nyina namba e ta ma asɛm ono so ya no na me ko se me na fofa ka chanse me mini suban mini suban me ya me masɛm e san ono na bra bonenti ana mama ka se nyina mu si ye hia ye no o ka cha me se o ye consenti skasɛm ho ayɛ den o ye course okay nti skasɛm ho ayɛ den ama no enti me na me sponsor bibia ema last ko so ko ye course o baby also man 100 million mana 10,000 Ghana cedis so for din so no fan ko ye e be se atia ye pese ye bobla afi o jiska no therefore this na maintain kan nti me de me say course na hu no guso a wo ye ti no ha na me yem hye me na me se me ko ni fie ma ko fe mama me ko to ne ma mienu se one ma na eda e ma mienu we ni ye tre so ma na tu so eya e woni dem ne mi pie wono na me hu sa na me ko me chi kakra me san baaye na me ka se ma no se o ma me ta kakra ne de ma na ko se ka se ni hu ana o se o hye me bo se on fo ba o ma chi biem me se me hye ne bo na me se me de me fa na chi on na ye ma asem eti emi no nyina hye body se kantam o dem ho na me de me na me ko echinti me ja na ho na me ye de na me de ko ye ase free wono no ayo no ho basa free wono chesane ma na oye no mama na me ten ho a na me ntasa afi kwa de me fe na no emfa ana me ja na fe na me ma na message ka che na say de oye no nko so ne bedum na bi men ka sa ne ho bi men fe ne bi men ma na message nso bi na mo beti cha hwehwe me a ohu me sa da so na me dan so ta ma so a me betu ana me ko pe da na me de 20 me free ho kra no maintain and can be and on also maintain can it be nkosi say mo de frɛ me say ma asama ba na da bi o say na o kan o say fi say wonu ntam tete ni be man soli bium na no ni mo ho hwe ma say na e bia se na ye di ye no sa na ono kan na me so na no betumi adwuma sa mudi nsi say obi amfa ne nyonko achi obi amfa ne nyonko achi ye di nsi se obi amfa ne nyonko achi ba owura insu frɛ ya wo kasa no sa asɛm yi wanka wa mo so kora onya no kwafo na we kwade wo hu hwe kase na nkomo ebe nya me be sa chia ne ka woni ne tena ya no ye wo boni bi sister mama boni o ye me na ma asɛm no so what in baby me na e ma asɛm no ye ma wo hu bia so so koto ne ma mi hu bi chese ma ya na to ne ma wo hu nyina bla yi ma yo nyina namba oje ma yo nyina namba police anu mo kasa police ni ono mo kasa wi so ma ya no se san bebo mama ne ye wo se wo mo pe de be si bia on be ka kire me bi sana do ha o sente sa e do ha o sim ko share ne Facebook e do ha o se wo me fe no TikTok na nko na social media o te ho me kra me te ho chen me sika gina credit na do to ya sem it is say ya be ne de ne be ma na ensole no ene be man de ma me se wo de ensi ne yedi we me ko bo sonson ko bo udua ensi ne wodi na wona wa fo me me mfom e fi 2 years ni na me hu abije mo frai na na wa amaye na na sakumba se we no ensi die keke no e betumi akofa sa wo ha ne dia ba me pa cho ma yi aruchum wa amla wai na abije mo frɛ sakumba maye me aruchum wa amla wi en frɛ sakumba musa ne se ma me ne se wo mfa nsuo ngu fom odua me din si se me mfa wachi we nsuo din si na no betumi ama ba ma ne ba ma wusa obapa tena ma me na yemfrɛ na na sakumba no mechirim ensam sisuo na Ghana fom na ntie e ma asem wo pedi agun abedi dia protom wo bedi dia bon kankan yankoi mera se mommy nyankopon enhyira mo pa de di kan ye bechia sompahwefo ene etie pa a wo gina so wo de ro nwie
so gyina so a wotie de yakɔ so ewi ade kini firi so ɛne na audio to me bo tu so de woni packet ya de ko edutuwa Herbal Industries edutuwa ɛna yɛde enupa ebe adwaso ne mfie aduasa kwa aduanan nie no nyankopɔn adom yɛda so egyina yɛ na so na dwuma yɛ start ne sɛ ne yɛ start yɛ no ano yɛda so egyina ne na so sɛ ne etie nyankopɔn adom nti yɛnu yɛ ho sɛ yɛde yɛ ho hyɛ bibi dwuma yi mu na nso so nyankopɔn gusu a ehra yɛ nti ne yɛguso de edutuwa bites ba yɛ no ɛnɛ yɛde edutuwa malames yɛde edutuwa tonic ɛna yɛde man couple capsules nso ɛbaayɛ na mpɛmpɛnsoe yi yɛtimi aboa ma nyame adom sɛ wobɛhyia obi wɔ sɛ meyɛ mo atim deɛ ɛntae ɛnno so sɛ ɛnka no ɔbaa bi se ɛnidane ɛhwe me nti na mankɔ adwuma meba na ankɔ school ɛnam ɛnidane nti no nyankopɔn adom wɔn na ɛhwɛ sompa awia bia no wɔtie yɛ maame deɛ sɛ adutuafoɔ bɛtena se na wotie bi nko adeɛ a obi ayɛ ne ho sɛ deɛ obɛtie bi obɛdi ho adanse anaasɛ ɔbɛka akyerɛ ne nyɔnko bi a ɔno no antie bi sɛ bɛyɛ a obɛtumi atɔ adupa anom enti adua yi yɛnso yɛbɔ wura mu a yɛka kyerɛ sɛ ebi a na wo deɛ wokora wonte da ebi nso a wate na ɔbu ani agu so oba no complaini mama ya na ma ya asemi bu mi nsa mi ntimi kra because school amafo osua de disem kotena ba bi sun atwa me kakra me ba chaw ma me ebi a na ebi anya oba no wo kanti no unhu sania etie wadawroma kope edutwa capsules ne bi efa manager akwada bi obeka se me de bites no enyu no ebi nso kra wo hu na manenti obennom me na fufuo bi wase me de adwo aduru onyu no de me mpekra nanso eduru bra yade ba ye no wo no madutwa nakura wa hunu se no hunu se asikyire no wadi kozi se yade no call ya na ho to no hu se se na edura menum edura anwu no etu yade ase me pa to nye ne den no na be ye wo hwe enti mia wani nanum edura ebetu yade ase ebe ma usisi na emuju na emudwa wo kokko betena wo so pa adwuma edi woni padua ma ya ye ka kokko asem a obi asewate aswonte da bia ne kasem enipa bia kokko ewo ho obi ha wote asase so nyankopon oba na wo wonko obia koko won ho sanse yenua ne stature ye die menkani emakoko babanche makoko ba abetie ne ade a ye die nyinara emu kra de yenka ni nyina e de pass ebre ni penti obia ewo koko ewo no na ebi die aboro so obi wo hono ma enne oja ne nan ya na emoja kra e de akire eba obi ja ne nan wi a emoja ebe pram no na fe so kra no wo nam sa ochemu ye nti obesore na ase ne to apapai me pa cha otena konya so bia ma fe wo bonu no watena ne to so ne to nchen onu obi tena ka ma bo so watena nchen pa aya o pina mo watena bi pa cha de etua ne to no e ma ne hu na ma ne pa edutwa ye ma me namba no egu television no eso no bomode na fa na frɛ na ene ma me nim komo ma me de me koko ne ba ye no agya ma ho hene o me de no kra de agya mani keka mitimi posa mani saa na ade ache ade be che no ani nyina ese ko na obi ebisa na ada na dwu ko da hene ensema hodo bebre ene ebisa na enso na koko ena hausa no ene obi koko nti wonnam a ontimi hwe awia ena afa obi so kra no wontimi kra mpie e ma abonten sanse ne ti so edwa ne kobe ne wuti eye oya yesi asono bene ne nyina koko nsensem yi e ka ho pass asem e na mekan obomode na wonya edutwa bites anasa ne capsules nam me do ebeboa wo ye pa ama koko ndie woni paduanum se ni paduanum ndie ni nya hyepe abonten die aba wo kom wanim die abetuatua wo to ama bibia ntimi nkoye no ni nyina ebekọ ama wo atome facha me pa chow ye ka edutwa bites ene ne capsules no asem no ento ni mienu nyina enkonom no at once so pe capsules na waje so pe bites na esanse ni nyina ye adwuma ba akunti no obi wo ho no aduro capsules me wo ye me de capsules na me nom ade sensuo no me fa no nyono ho yade ne wo nko ade a obenom ena aduro a wo nom ama ayi amama ye wo ni padua no ma ba abontene ebi fa sabi yenum ebi fa ye to ni nyina na ababonten ama ye ho atoye edi sa wo hwam ye wiei ebra me ma me kasa anya tintin na se wosisi ye wo ya to so wontimi nkoto nsore okoto na wo fa ade na ya asem oba na ni dane no eba na jese we pe ba bia fa ensa no kra wontimi mbu ubu nsa na se meya no edutwa bites anasa ne capsules ena afa se ayamtim ayeyade abetena wo so na wo de agesa na wo twe wansa ana wan pedro bi e kapega de bia wontimi enya wo nan ya wo de fa edutwa bites anasa ne capsules no ubeja wo nan asumdue mu ama won so onwato ya maame number no 0599 41
4151 0599 415191 and afe 0544 174 461 0544 174 461 maame educhunwa number eno wo de wo fra wo se me kra no me ka se nipem kakra bia na me ne asi aya obi wo no ma watotakra na wo de ato ne mperative ne bag mo na mo beyi na sum saa nyina no me dofo aya na ekoku wo fo ayekase onipadua no kwa ayekase wo sori anopa wo ni hwe nanso ni nyina no koko etimi de saa ohawo ne ba etisa wo hu se koko na ne astate mo signs and symptoms bia na mo implications bia but modern na kopɛ adutwua bitters anasa ne capsules no na nonom na entimi emmoa ye fiti won ye di adutwua malamis ba adwa so adro we adanse afoforo bi edi fa ho no enwanwa na bu adwene ntiase so ene ensuo astate to na nsen to kakra na ejai to kakra de ebegu gates no no enam rubber insu rubber polythene bag ne dokono ho no ewrem fuye a etwa ye ho ahye nti entontom na ensuo no gu ho no mo a enwinter mo na pai na entontom ya be ye dam se ma ene yetena kan ma entontom wo ho ye kwa ye store mo entontom wo ho eti ba bia entontom we die Ghana hanso de ye yawe pa malaria obekọ hospital G kakreke wo mogu ofa malaria ana typhoid ene de ababegu ede wo mo akwagugu saa ehonom no enti se wo pe na umpe se malaria beka wato hwa ene eduro no edutwwa malamis malaria betna so ama ne wonante koduru ha ne ha na wabre na wote so aya wonante kakra bia na wabre na umfe wo wachikase na etwom typhoid ene malaria de ene aduane a nkwante obedru baby pa bole sumo na susuna ye tu aduane wo ho no ma ye ka enye yie enti ye bekosoa no maduro e de aboye ho ban edutwwa mala mesne ukodwo ma fa bi so bagim wonya aduane bi di wie ya medofo na wanum bi sebe ye na typhoid moa no enti metna woni padua na nkwa wo bebre na fe no emetra so moro so eme nkwaje won to hospital na watwe bia obi ko flash na system no ene ye kwade edi nsu eseme so ye de pensu bi afa eduro mu ade awo wo me ne nyina doctor no oboa wo nanso so sikasem yi a etikoto edutwwa malamis na entimi emmoa wo mfia wo na wontimi ne dim tasua yi wafunu mu madabia nanso nyinsan eni ho no me pa cho edutwwa malamis na ebeboa wo general weakness ne nyina ebejai wo betimi edidi kama no wahye ama bibia akoyie ye maami adro die enye enadro tiadro enti obia pese oton obi e wo ne store mu sebeye na edwa no beko yintin edutwwa bitters ene ne capsules na afa edutwwa malamis no so apetsen ewodwa so bebia beko bia no wo se wo pa edutwwa bitters anasa ne capsules me yam na atimtim ma me wei na ne pokora de wo kwa drug store bia na aka se me yam atimtim nyam na edutwwa na obia ede ema malaria me say na wotwe bia me koto adru bosumi bia eje me to hospital me bai me sra wo ene ma me nkasa me ba no wanya mfie se me de minim ne se de ya kan se enka tetene se na ye dudo ema ye na ne yesusu mfie nsia nyina na etimi no bi efie mienu kra na eme ebinom ende saa na edutwwa yendre etie edudo broni adro bienim preservative bienim a chen so a akwala du mienu no mo yedre bia ebe ha nti me pa chaw 12 years and na ba me pa chaw wonyama yedre mienu nyina wonum bi wo ma akwada no fo nso adre twonwansa ana ene momi enkasa na gina akwankyere ansa na se akwala no wadru bosumi bia wo betimi anom adre bi ana sese ne etie enti ene ye maame enkasa e was 0599 415 191 0599 415 191 and afa 0544 174 461 0544 174 461 edutwwa nupa ne nyina enie afen so so ye wo edutwwa tonic nso wo ho edura eno so wonum a eboa wo manipadua no tese bibia da na kwam kama moja ne timi boa ema yi nsini ma moja ne di afurusane ye wo ye oba obu nsa
entai emeye ebanso ani se tum me pa to wan ka se firi ho bakredu ba bia na ayemahyew nonom adutwe tonic ibi ubetimi adidi fine ubetimi ada fine enti da bia na oni padua no chese wo hu ye hu ba bia wo fira wo ba obi a wo hu wa chetimi bisa na akwase hen fa wo kala efese adutwe habitus adutwe malames adutwe tonic yi ne nyina awura ni padua no mu a eboa wo siesie wo ankasa ema oni padua no ani da ho enti se wo pemojaduro annom ama wankasa wo se wano mojaduro na nansan de wutimi didi wutimi je wa home akwan nyina so a me pa acho na eye adutwa tonic na ebeboa wo na afi man couple capsules edura bema ennom ano wa ye bema prekope bema ni sisimu aye mre enuto no obe hye yesisi a na waje mu no adutwa man couple capsules no na ebedi wa kaginamu ebeboa wo enye won simpia asem bema bi wo ho no masabe mpanifo manimu a ono obe awura mu a na adane ntokwanko a na adane akasakasa bufuo sanse obeya ya brei ne ha no wo kitchen kura ye aduane a wonwie no wo kana so na mepese mepie bi ha adwene nanso wo ntwatsew ene nyankopon adom man couple castle se ba ye die nyame adom apepa ni wo bia afri ho sanse ye be ko weekends a oba bi kira de wo sunya ne kunu okumase fiada bia pese oba na sade be ya ne kunu be hu se ne yere eda so e wo nti no oba ne asan no oba ne asan wo de ja meba ho enya hwe owu kunu no waye mre enam yade bi ebetwintwa na akwan mu a wampe anhwe ampe nwodu papa entu ase nti ne ama ne be ma yesem ne mu aye mre gonoru atena wo so echa ema oba ma mu ye mre syphilis kwa de wanhwe ye bekum be ma no kra enu na fe beduru ba bi no na ewo ho no ma na be ma na no asori na asada esori na eda ebeduru ba bi na esori bie mu afe eto ho no ma entimi ensori biem na asanso etwekọ mese wani de ni ahobrase mema no ya no man couple capsules no na entimi emwa ye papa na aboa afoforo amane won be ma yesem no wasipi esita tisa wo so ye be ma na wo hweme na da bia wo yere osere wo twetwe ho ne de hianie ne de obetimi ya ne de mame na ne nsem bebra ye ka kire wo no ya no man couple capsules no na eno nso entimi emwa ye medofo ma me number no nie 0599 415 191 0599 415 191 and afe 0544 174 461 0544 174 461 edutwa number enamde atudwa amount bomoden na pebito enom na owo ento da se ne nyankopon ya adoma yesa na obedi ehia no kwasem abusuafo adutwa atete aduro bomoden aso ba koje odie na enema nyina tumi akonkan ede amawo yeko ahomane so yenu aba na we metrase ma ye ni yenko ahomane so mfre na nasakumba na yehudi Mutie sofumame premaini Oheneni Adazoa obie tie o IBZ IBZ Mr. Champo tonto bla Sakumba line IBZ sofumame me da se pa sofumame won say ebi ne na ye kan asetena wonu obi tena ne kwasiabuo ebemu a edi nsonsanso ebebre eneba na no kwa dem na madwe me se bi kura odabone da ba ku bi se wo motimi atena se atwempra ama ne ma wese nyina akoso na se bi obi a oye abadwuma wo de nkaokrata kura no wotimi de jibosia o bank sister yetimi ama 100 million wo so ne ma wo na pampam won sanye odi bebiem so mame ade wo ya aba no ensia ya ye die so mame wo de otetachi man ye nyina transrim tachima ye ni mo asem se wudi nsi ahonhom eye ne ne nyina etwam entinsi no ya wudi ye no ne ode kuro no wode ekọ according to ababa when wodi ne query say and also do be me ato pampam na wode ekọ na wode jam so of mame wo be no wode ehye no ne so na bebrebe no ya wafa no ebi kura na enkaji wa bia kura keto bi ene bia no wa ye ne sa na nya ababa yi enkwasiebo de sof mame eja
abrantia no promise say you ye nyina no wani so what ni be akɔfa ne mpra ɛna wo share ne bo ɛna ne transe Mr. Champo so bodua me kwa man so ne na na sakuba nkodinko watch them asem hello Yes. Nana Zakumba ma You know him. na what to say You don't know about Malaria. yenu ya be ya sema odi abeda yi o se oni prosini bi hia empra na mi se okoto so oni magu empa so eti e ba sa oba ni bufui na be ma no krokro no se the producer ka kire won wan fansu anu fam amodua na we di nse se obi amfa ne nyonko achi be ma ne ka access wo fa oba na chi ane be ma anwojo eno no so akofa na chi se o se be ye 2 years ni ne be ma ne nya adwuma ti ebetumi aka se ensidie no na akofa ba na It can be we make me ba so ma fansu obi a amfre nsu obi amodua o get in. Oh, said, your baby, we walk on us in the issue, Christo. Now, if I said, and I been you, and I baby and come to yeah, this is him. And I baby, I remember said, if there will be a scene or a young one, I am baby. Now, I just answer. No, see, I open out to her. And simply up if you are the young on the fast. And I know my man and I'm not bit your own way. A bit of us or back, such a view, or ban or cancer. Or when we film you, say, or yeah, you don't want to be. If you also your back in the bed, I need to make you. The year Bush would become from balance, and the catcher was surrounded by my baby journal. One in the nectar. Who's one in the banana? And no abandon is trying to. This is trying to try to bend my neck. That's not a validation of from the air 1 week. None is in that. And no down, I would be for no abandoned down. Not or won't be what I know about neither. In the year, Bush and the so a confirm with us and Berman Coaching. The two men and mouth with it. Who go on one particular who put any money. It's now good in the year of the air can't cross a cake. Some may be before going to any. Who go on to swap, now there be a Mujina cast. Won't be a walk. Who be on to swap, now some like a some kind of Nakazan. You can even was fixed up with that way on 1 year. You can only say, I can't try, but a baby impact. You, yeah, that's it. Any seminar near B. Is a jump to us way. So I mean, na mekan. Who share a buyer ya to a fe. No fair could see from say try. A dear ben and member yana one more epe. Auntie no be chinny mabbe so to the extent is say empa when you won't pray mother so would the mammy not be gone now with that and fifi. A chiwa dear can say we say. A chiwa dear and a 777 Miss Sameka, Monfanchami, a pretty for you so adding and conform to me one more con with doing in our so and think I won't and can share her saying, as I can show who so ye, and man can be a man account. So mammy, medium pinting said, share watching in and a brab boy ya war bones and shall show when yam, or from a share about you, on from a shadow cry, when ya dear a good year say, when yam saw, what me good and say. The idea I am the maker, a sinipi. Abaya, why I guess you were dinner cravati, or to dinner crassa, and female no young woman was so where some when you're some. Yamina channel, or confess, never had one fan show. The glasses of my grandpa. My lady, I you? And a man bano, my lady, a bit per madodo. A bit per ma too much. Mo per mass, I need the umbo. My lady. Awura wonya boni wonse na anu ne echi abrante no nkwa ne enya awura no na yesusu so ye nsu anase o ye spirit bi anu waba bekum be ma no koteko nanso se efidie nipa ba kuma lady wo ya du frupe wo kwa wo da vivi anu baba koda wo kwa wo hwan na kwati musai
ni nyina wo say yira firi ho na memma bi fanya disua mo pema too much he mami wonya ne hwe mi wo firi ha kwa so dem ko sere bone fache sensem na keka sense no nyame fanche na de ho na wale kat ne de ne kote ne emma biem na next time o ya de obadwo maladi mama na ba ne pema dodo o mo pema dodo what the process atare hye ana di gi guess hwe won de waye won hu de waye maladi nipa ba ko woda mpaso na ba makoda nkwa won hwan make Jackson kura be ade yi na ba ku makama mi be no ye dia no obeka ho miensa ade adu frupe no maladi na ni ji obaji ni wiasa no waje agyan no we ye mfre pa o ba bia ye mfre obia so mo ano ono afie mi no ode anante bo se wo bo so peso nya na hoto ana honto no ono ofiri mu fia obesu anyansa ade ne mema bia sisie sa da bia yase manye yase mabinye na mema bisu na edi nsem hu no hwenkwada asema wadie me de honkwa na ya me ya wafa mienu ana da fifi na uda fifi na edua na obo kwa nganku maladi mesie krate no de beto no we ya nketenkete de mane nkoma fa mesua de bia de ato no na ye ofa ngu wadi dodo ya awura wade ho unyo obi awa no no me yo ho ade efuo ni nto no so maladi he eya na mema bi free se ma ni bi agimi 100 million no de koma no when pacho scan otu ai besim ne wantua maladi on se sika o de ma mi o free so oba ni agimi fo on so send sika no koto ne fo so ne namfo ka se ne oba we de obi ono bebo bra enti kadie na wo gi ni wiase biem wonantimu a dinka dia ubesi asabi maladi obayi wansi di mones wodo efso obancha de kwa o che obibines wo firi na komam na de mawo no ayi 100 million so koye course jifa ye course no uji yesika ma na seda ne so obabeto se mamienu eda wo nchen na mango asedraba bota ma banchi ama na maladi de na nasakumba kan ye no maladi sa honhom nam no maladi wo mo ne nampa ahonhom nenam ba bia wugina wudin se e kantam no unnim sunsum kura e wo honom police ni bi yire se o wasem kan latia yan twen no hello madam, good afternoon. Mama patana ho ye bole ejuma yes wo wasem bi kan police for na pacho omu ni suban omu be fawa asese no muniska o skombe di hu sa ni amakoyia na se de omu famba bi o se manielo me pacho ka ho na ye miensa na ye na manijo omu subaya no diabu baba no na wo de anu woni na jaya na me de o start to ankwasa sem na me sen efia me free me santete no ye fanchem na me jaya ma me enu no be ka ho me ensa no ne mo me ensa nyina na ebisu o tinu ka se person ma me no me di mu nyina trum di we trum kakra me di we trum kakra no aka se mu be di se we ya charge me so de me no na tin ka de obeka no de obejino me na me say ankwasa sem we die si omusubaya no IGP ya unu swali ona mlantia ni bikasa chwa na de adro no omusubaya no omuni subaya young boys na omaba omusubaya no omudi ma no trum sa ma ni no miensa no ma gada wo mpa ba akoso sa o se na yo manije abije me pa cho wife eye kiss ya wo bi no dos malady waba wenu ya papa no unu IGP we di allegedly o e ma bi frese wo mnantie ni bi adwuma mu sabi esuon o mo to ma me fa ma mienu na ye ni enkra na be ne mpanifo malady on se asema na meka se sakura nya se nani na ye den akobeka so meka na nya miensa on se abetodwa on se abetodwa mesi se ye ka kire mema no eyo o matwi o mu sebi o mu be ma to o mu kon o mu si tokuro bi o mba wura mu no se malady tokuro bi o wa ye nwura mu mpie o bu kwa akohia nkwanhia tokuro bi o no malady o bu kwa akohia nkwanhia unnim ba bi anipa ni firi okay last say me hono ma no bi ba say why
Hey, nada na asa omu yikisi. Hello. Mame, mpacho good afternoon. Afternoon so obi kana. Mpacho me obi kana. Yes, you. The Wale police movie 2018. Me ye adwuma, me na adwuma. But you don't know me so me na adwuma. So this me ho stop say mama me ko stop say me. Getting something in me movie. Bayan up any dia and on the town and me was for anyone one of the Emrewafon me na me face and me was for na one woman because about me maybe any kill program and I know yeah advertisements the police phone was around and me was for na me na kin so born a black yeah, that's it. Emrewafon said foodie ade. And ope. Hey, my lady. Senti na binu kwa here no mabra boy style. Sa pepe. My lady. Udi e rezo obibi kan yem. Iti mama mpacha me wana na danfo ba ko frɛ me na ɔsɛ ɔhema me no nkomo. Ti me ya na ɔsɛ tumasi no obi la kɔda me aboni dua. Ya boni dua nti asɛm ne ya kan nipa no sɛ ɔbɛgye 25 million. It was kind of say ɔmo wɔ fa he. Ɛna ɔsɛ ɔmo wɔ gyaate new site. Ɛna ɔkyerɛ me nti me si ya kwa me na say ɛna me kɔ 25 million na ansa na nipa ne da ne dua no. Akofa obi yire ema no duabɔ na akotua ho tuma sikro ye ya kana asɛm ye nyame akyɛ ne ka nyame gu so ɔbɛsɛ akyɛ ne kai me pacho 3 Herbal Center ye koko master ye ne ri 3 ebebo sisi mu ada ho with me gidem oso benya bi odane Herbal Kolinak ba bia benya bi ato 0546 107 107 Dawood Dokutai wo ya ade se e hono wo eye jimi na adwaman eno de wonsa obetu ase na de wontement ni twitwi 0241244012 bibini tomapla eye wo se dro papa e be firi ho ni nyina be dwane wo satamfo obeyi no baby ato na dro etu adro bia 0541337810 Obi for France. Hello. Mami ma one so unso wasem ni bika e de prosi ni bia ya obone e de na kosi ye. Me ba cho ono spot. O pa cho de Ose wo pe. E ma me tumi ai no. E na open ye. Trying or so or begro now police for baby or motorcycle police quarters. Ewo begro fanti akwa. Ewo begro see adio or your military police or bear my camp or so no say there is from two some or catch them in yes ana man ya na mini die. Was it brabeka mam ye no no mu nyina na mom. Ai. A promise abe years. And crank to 13 years. Oh, na mami we dey say me ye chem. 17, 18. I saw mo woman yin. Hey, dia ko so no. I'm or police ni adam hu no be ma camp or a military police war. Was it brana mo nya tresom? That was one you no a police. Abije, my why? Young Kwan PK Young Kwan Maso 055493193054. Hey, Profi focus in the ABSA. My lady, Mrs. Subanya ebi woman no. Subanya bi woman no. O ka se wo kan de beche. On tresom no se woman e gina wo so. Tresom no, woman e gina wo so. Ye kana obi free se bia ye behu omo afu ase nam zi me ma na aba na malady omu kote de omu kon ho de nam ne de omu wi ye o na wo ene niam nkrofo de nam no ene ye omu sa no o de hello me pa cho di enti o
Hello. Oh, tie ne ho. Okay, ni fi. Afternoon yen tie o. Ka challenge no asem ka. Ye tie. Make a free Western region. Madam, who nyai TV na wutie wo hono na wo nkasa. E di asem kura ni. Pacha make a free Western region. Where nice for na water kwa no omudi tumu na. Omudi kwa down. Omu fa to anoma. Make a free Western region. Na takwa for no mind for no omudi ra down wa na omudi ni petrol. Enti bi o wa me ye share tumu no. Omu fa tumu no no ada. No mo dia kwada akope good. Hey. Yo, yeah, that's it. Why? And to me, sure that police for yet. Hello. Hello. Tina na ya wani mu amu we. Asemu pen. Hello. Hello. Hello, Pacho yentie o. Pacho, me din ye kwesimi ka Safety 39. Yo, yanko. Last time me call, me bena me papa say or force one guy be say or man in better me team. And all forcing. Wow, papa. Where police ni? Police. Now for sure be so o man in fan to. Hey. Now papa no what you say? Is it the work free? Techi ma bra no be ne so no ya. No zongo lie o. Lie. Zongo. Hey. Ni akwa suga na hanu no. Boys, approach for be my power wanye. Hello? Hello? One gina ya so emu di wo mu. Any pakrabri. Hello? Yeah, good afternoon. Afternoon, Pacho yentie o. Pacho me ka certificate kwache. Yo yetie o. I put na so the oye de wanye ni yi. Ndi de obango awbo ati na ebedu so obango go pia but kan kwa na se woni mba de se menu wo dan de enta yi. Bye. No be man sorry no say obango ni bi fa ho dia. Yes, on one of the man sorry. And yes, na approve one so I'm going now. As I'm not to say, Ajimano, Omunjania, Omoyano. Grace in Pacho. Your Grace Pacho birthday back could be home fan to Sumami. Aha, Nanajua Frederica, Mamma Effie, Neba or America, and they would dinner with I saw soon Shani Quatente, Eddie Man on Nanajua. Umame any other phone na umso modo pa ya me so ye twama na mfamam that's enko 1 hello pk 2 is emfa hello Oheneni ma hai yeah we are comment out na me ka se ya ka jama se me inspector in fact kwai am very kit o ya kana say police phone dia fato mu tin kwati asema o mani mo fact and why dey so inspector na ya we ko because some dey say nyina ye din enye ka na nyina ye to me say me bi na what na dan ko bi buy o to akonya na pala o be ke e me ka in fact da kuma ko 7 dey wuye ye fu a chere because what the dia tra no fa agbanda bo mbu na wudi tin kwata ko mo ko na akoye ne be man de ko tin ko atole a enya mini ho ebe wu biem no mo jini toto body mo no jini oni na me fa nya adwuma ye da mu nya mo ate ye da se na brampa inspector na afre yo anu wafra wo chire mu no tonze me ka se ensese na ye process adwuma kwa mrantie na aba mu pim omo bontal no ho na edi zanze mu no talia chechere de pumping wo ga obegini sesi eh na do bi ajo dia maladi wo mu subaya bi subaya no maladi bi subaya no person inspector mu asema hoka hello what's your kwanu ko tem sori hello Hello. Pacho udi yentie o Hello.
Hello, DNTO. Yo, what page, man? I put the first time I walk on. Subina will finish it, but it didn't clearly. Say her, sister, or Kulu. I put the flower barrier. Or catch it on any day. Well, prepare in American. Hey, it didn't clearly. Prepare. Never the Aquabla one Abra Peswafa. As one puffy. Aye. Let me come. Jane. It cannot show one. I'll crop from for a bit of man coming now. A bit of your confront. Oh, my God. Hey, no, Grandpa. My lady. Hey, you be more said, you man. O ma say no cry. Baby ba say no. Yeah, Papa nom. Police in Penifon. Debbie. Baby be adwuma kwa ya ntu mo asem bone. O ma be ye bi ko. Boys no na say adwuma. Ya ntu mo ho asem bone. Hensem en efifiri mu ba. Hello. Me pacho, good afternoon. Afternoon. Me pacho me so me wo asem kakakra no. Na akra na me police ni bia na wo penta unit. Me ko so me ko tra me ko na ne ba ti hwe dem a omonye saade no nti se bebre na omusubaya no. Hey, my lady. Hey. Keys ne bi ne no. Wa ma process you go Trisom. And I'm not any be this son. E dey say adwuma no my lady. Trisom. Na ma no mu titum si enfo mu mienu no. Wa ma dwene ye. My lady, omo ye moa. E wo se ye kan play tiro mo afidie iso. Edru ba bia wonwe untini pa bia se. Untini pa bia se. Hello. Me dey kra de. Hello. Good afternoon. Afternoon pacho yentio. Pacho, what's the fun there? What's the banana? The me na ko no sister ho we say. Ona ba ko ba ye so open na me cement ten. O se man ten de no obi pen de. Ani ye na agent se me twem ten o kuro no so. Na wo ko me ko twem ten ni pa me na we ten bi obeche no. Ampa na me ne boy bi de ye free. O we mi ko twam tro etu boy no so ma wo chi boy no. Mo de ne ko ko ansa me ko di adanse na o yi boy. Sompa. Hey, you want me empower? Why? I am for na keys in my hands. Police from Kazo Mon 19 year chuyama. What's me payment pay? What's your baby be asked to pay? Mechina to who can't try to ampa. Obecho. Hello. Hello, Pacho DNTO. I'm because free talk at it. Yo. Wait here, Boko. Miss me, baby. Police need you attack that far no. Enemy near by it now. But on any connect now to do that was Zano. China say, we need it back. So you should much near by die. Could do that. We are there. Police in the number. Mama. If the police want to see what my idea, Subai, this by the Munkari. Mama, and I am pet that for Kiss you. I was saying, go for some Panko get results on a young cancer. Once any power, yes, some. Once a G number a feature more gay, what you say. Yeah, won't we? On one born in there, man, the court a wound. Now, me chief inspector, no friend, my lady Medanase. Yamishran was it the bearman, be woo, and to me, my leg me drown. And tis I know Seba. Who go many was a common radio madrono. Hello. 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 Okay, if you show that it's in Nipa, no Casa, Boales. Hello. About him, I ain't you. Good afternoon. Afternoon. I'm sure my family. Mammy, police for us more canoe. On young boy, wow. Commander Frank as a comment paying a account. 1.4 account. People know or drama
boys na yo rough. Nti onye franco for inform to my friend na wo subane ya no you need to ban. Ma e say commander ni bia police be ko retire bia no. Oya da wan na wo wu. Wo bone no tua won so ka. Me da wan see. Pike yam pon yeso mo be chime why. Hey. Hey, about time, process ni bi so be wale wo ba ye nhwehwemu ye. No ma pa wa ye bo no. Ano ye den. Ano ye den. E fa last one ye so. Hello. 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 Pacha udi yentie o. Che na kwesi kwa tam na wo kan we ha. Dama sika ba ko kasa no. Onya kwesi no mo pa na ko tempeni so kan. No pro bona because den nti ama penye ama komane ya wa be ana IG tra wa ba no o pe ne mo papa tonke o pe ne yo papa tonke apozi ku bi no mo ya wa ye na wo se apozi ku bi mo ezi abo ye se apozi ku bi mo ezi wo ezi papa o ni su be sikandi den su be o so su be apozi ku bi nko bi an wo be na da wo ye bi no di ma yaku ka so ni so what do you do? If you have come up, no, the damn I'm what I do. I can do this woman. I'm what that's no. Can you have day? Of course, you're not a president or the 2 other man. I'll from 4. I'm going to talk. Are you who pick? Hey. From the cab. See okay. Nene course on the back. Juanda. Me and pardons if only be my come. Why? Now, ye me penny for any IGP. Sir, so the Ombe workshops are my one. Omni on Cassadia, you know. I know a thing. And no poor profession like police, threesome, twosome, moving photo. I didn't know being every. Emma, opia timi afreso no ane papa no e police ni. Okoto so no person of obi to. Emma papa na wu. Ni panentias. Nye ni yeka o. Nkrofo na Africa from Techima. So. Wa boni di a kire ba bi owo. O se ni papa ni kura wu. Obewu. Mane di na fo obi to sa wu. So oze. Ai. Different type of dinner, betobi, a bonny, a popo, yakete. Yes, our uncle come and do Abyss Plaza. Femi che papa be a dummy comb. Share. Beshibi. Femi bango papa be a dummy share. Yakete near man is to be bien or Abyss shop. Be bien or Abyss shop. Betobi cotton, betobi coche. Eya fufu la fo yatesu bla Adesia Market Abyss Plaza. Bye bye. Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who's a down complaining with Sicily cocoa? Epe ajiwakade. And no who jack a sepan and neck. A yama money mema, a yoku ni Sicilia drink simpa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my member brand. Na a yemme. Na Edusa was the same blamo we are. Sweetie, may you come on, mammy, I draw more. What does ye? It's a living testimony. Koneko Judy. What can keep? Yeah, I'm sorry. Oh, Pierre, I just happened
for. Kona woman kwada no for. Any the only nsuo dumi. FDA aje adwade nkratoi atom. Hello, me dey grow fine. Wonu mu ato, wontumi nidi, wonim ni entira. Eba saa na ekyere se, yare ewura woni padua ni mu. A ni padua no pese wo kutia yare no na enam se. Ahwoni nu a ewo ni padua ni mu sa. Na eno na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mu to, eno nti na wo behia grow fine herbal tonic. Aye di koko aje, emani padua no nuane nuro ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy ni bia ye ton adubudru.